ikhwanihi alladhina yukhbirunahu biuyubihi wa sa'atin yukhalli fiha bayna nafsihi wa bayna lazzatiha alhalal. Allah inni annabi Dawud o inni marɗo hakkille fop e nder 24 heures makko o heɓay toon sa'iji 4 ɗi o réserve à côté piipiji 4. wo marɗo hakkille e nder ñallal makko ngal e jemma o heɓay tun sa'i gotum kun o joɗoto o ñaago Allah o toro joni makko go o heɓay kadi sa'i kun o joɗoto o hasba hoore makko o ñaawa hoore makko en est ce que koku mi jokki no moƴƴi o ñaawa hoore makko taw ado goɗɗo ñaawude mo sa'i ngono ton o yaha ka musidɓe makko ɓe o hooli wowlanaymo goonga o enna yeetolan ellaji andi sika ka cousin jo makko o yata siɗɗo makko wo mo andi vraiment wolnaymo goonga o yaha o lando yeetolan defoji andi sa'i ngono ton o newnana wonki makko kin waɗugol ko welataki kon ara no dagi par ce que kala ko Allah harminanma ka aduna ɗo himo addanma équivalent muɗum ko tawata no dagi. Exemple o nima beere no harmita yaru mais ɓira no woodi ka e jui o innuma debbo janano no harmi ka meɗa wawi torade jomba ɓeygu ɗum ɗon no dagi kala ko harminanma ka aduna ɗo himo waɗanma siga ɗum ɗon tigi ko dagi ko remplaçata ɗum ɗon lanni mais goni tun hara koya ɗaɗɗir no sari on wiiri noon ka Qur'an awa tagaɗo fo tagaɗo ko golle maɗen. Usman bun Affan o inni ma amila rajulun amalan illa albasahu llahu ridaahu in khayran fa khayran wa in sharran fa sharran. Kala golle ko gorko golli tagaɗo Allah transforma e golle ɗen dolokke o ɓorne. Si golle ɗen no moƴƴi ɗa ɓorni dolokke moƴƴuɗo, si golle ɗen no boni ɗa ɓorni ɗon dolokke bonɗo, et puis ko dolokke mo a wawata ɓortagol. Kala no wawɗa ko ɗum jokkete e nder gurdam maɗa. Ko ɗum waɗi Luqmanul Hakim o inni ɓiɗɗo makko on o inni mo ya bunayya inna nnasa salasatu aslasin thuluthun lillahi wa thuluthun li nafsihi wa thuluthun lidud fa amma ma huwa lillahi fa ruhuhu wa amma ma huwa li nafsihi fa amaluhu wa amma ma huwa lidud fa jismuhu. Luqman inni ɓiɗɗo makko o inni ɓiɗɗo an o kala tagaɗo mo yiɗa ka tarawo ɗo waɗumo pecce tati. Iɗo andi kala hunde divisande laabi tati pium geɓum be ɗon ko inete ko sulus tataɓal tiers o inni den ko kala tagaɗo mo yiɗa ko pecce tati pet woni e makko. Ngala tataɓal aranal ko Allah jeyi, tataɓal ɗiɗaɓal ko kanko tagaɗo jeyi ko personnel makko, ngala tataɓal sakkitoral ko gilɗi ɗin jeyi. Tagaɗo fuu ko ɗiɗo tati woni makko. Piwum kunkun tata ko Allah jeyi geɓal aranal ngal ko ruhu on. Allah ko ruhu on woni ƴettitude ɓe nayi kaari mayi ale ruhu on ƴettama lutti piiji ɗiɗi. Tataɓal ɗiɗaɓal ngal ko personnel makko kanko tagaɗo on ko non ɗum golle makko ɗen. Sa nani personnel tagaɗo ko golle maɗen ko antun jeyi. Ngala tataɓal sakkitoral ko gilɗi ɗin jeyi ɗum ko ɓandu ndun. Ɓandu ndun ko gilɗi ɗin ñamata. Kono ala ko woni personnel tagaɗo wa golle makko ɗen. Ndare e Pular ɓe inni si a tuggi kerikin to a pooɗi ko a wonto addata hakkali koyɗe ma hara hatti feƴƴata ɗum kon ɗum ko symbole wondema golle maɗen ko an tigi jeyɗe et puis a lawotako ɗe. Joni noon aduna on Luqmanul Hakim o yetino ɓiɗɗo makko on ko on ɗum woni aduna o inni mo ya bunayya inna dunya baharun amiqum wa gad khariga fihi nasun kathir faj'al safinataka fihi taqwallahi ta'ala wa tawakkulu alayhi la'allaka tanju. Ya bunayya innaka munzu nazalta ila dunya istadbartaha wastaqbalta al-akhirah fadarun anta ilayha tasiru aqrabu min darin anta anha tarhan. Ya bunayya
zuktu tayyibati kullaha falam azuk atyabu minal afiyah wa zuktul mararati kullaha falam azuk amarru minal faqri ya bunayya iyyaka waddain fa innahu hammul billaili wa mazallatun bin nahar. Shaykh Lukman idan disi goɗɗo no yewtude ɓiɗɗo mum ayata yewtowo ɓiɗɗo mum ko wona gonga parce que ala ɓuranɗoma ɓiɗɗo ma o ala. Joni noon mo Allah tigi confirmi ka Qur'an mi okki kaari hakkille ndaari noon ko on ɗum on yewti ɓiɗɗo mum on marɗo hakkil no yewtude kadi ɓiɗɗo mum on mo faala on yo ɓurumo kanko. O inni mo ɓiɗɗo an on ayi o aduna ko maayo luggungo innete aduna ɗuɗuɗo kadi yoolike e ngo maayo. Joni noon mi faala ya waɗu laana lumbinayi kama kan ngo maayo piiji ɗiɗi hulugol Allah e hoolorgol mo wallahi watta wakkul ala wo sa waɗi ɗum a daɗay maayo ngo. O inni mo an ɓiɗɗo an o gila ñande jibinaɗa arɗa aduna ko nden ñande turnuɗa fewtirɗa lahara. Gila ñande goɗɗo ari aduna ɓen inni kaari jibini bobo on ka wulli ɗon ko nden ñande o fewtiri lahara o fuɗɗi voyage makko sans retour on o voyage mo ala retour ko nden ñande o fewtirɗa. O inni ɓiɗɗo makko noon fadarun anta ilayha tasiru agrabu min darin anta anha tarhal ka fokkitirɗa ton ñande o ɗa ɓurde ɓattade ton ɗa ɓurde woɗɗitade kayuɗa ɗon. O inni mo ɓiɗɗo an o zuktu tayyibati kulla kala ko innete no weli mi guti mi mettike piiji welɗi ɗin ka aduna fof mais mi yi'ali ko weliri wa cellal. O inni mi mettike kadi piiji haaɗuɗi ɗin fof ka aduna mi yi'ali ko haaɗiri wa basal. Hara nde nanguɗa haaju o be musidal ma ngal ara kottina kolli wallitoma. O inni ɗum no haaɗi par ce que ko leer mo ɓe faala o ɓe réglata affaire ma o an noon siɗa hawji be habboɗaɓe. O inni ɓiɗɗo an on mi haɗima e ñamande no ƴettira ñamande gauche à droite ñawlora ɗo ñawlora. O inni ta waɗu ɗum. O inni par ce que ñamande ko piiji ɗiɗi woni e ñamande hammum billayli wa mazallatum binnahar. si ko telen jemma fuu no waali ɗaani am ɓernde ma no boniɗa miiji ko no mi yoɓirta ɗe ñamale am ay a ɗanota ko jemma. Si weeti bimbi kadi a fotti e mo ñawliɗa on, si o wowli goɗɗum ko a obligé confirmugol hay sina goonga awa a jaasi haray kadi ɗum famine. O inni ɓiɗɗo makko ya bunayya iza aratta an ta'asillaha fatlub makana la yaraka allahu fihi. O inni si a faalama yeddugol Allah, ɗaɓɓu place ka tawata Allah yiyatama yeddama ɗon. E ɗum noon ɗum ala par ce que ɓay ɓe landike Hasanul Basri, ɓe inni mo ya Hasanul Basri ma sirru sa'adatika. O inni arba'atu ashiya. Ɓe inni Hasanul Basri ko on woni secret ma on hiɗa ɓuttini ka gurdam ma hiɗa e jam yeeto men ko on ɗum e corawum marɗa. O inni ko piiji nayi waɗi miɗo ɓuttini. Awalan alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghayri fatma anna qalbi. Thaniyan wa alimtu anna amali la yaqumu bihi siwaya fastakhaltu bihi. Salisan wa alimtu anna allaha muttali'un alayya fastahayaitu an yarani fi ma'siyah. Rabi'an wa alimtu anna al-mauta yantaziruni wa a'adattu zada li liqa'illah. O inni secret an on ko piiji nayi piiwu ngaranun kun miɗo andi 100% arsike an on goɗɗo mematamo sina min, donc ɓernde an no ɓutti donc go'o. O inni ɗiɗi on miɗo andi ko Allah fawinmi kon golle dewe an ɗen goɗɗo waɗantalan, donc mi immoto mi waɗa. ɓay goɗɗo waɗantalan ɗum mi habborta goɗɗo. O inni tati on miɗo andi kala ka mi woni Allah no sutila, Allah no instadi caméra de surveillance je an. ɗum ko tere maɗen par ce que o inni en ka suratu yasin al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah kanko ko tere maɗen woni caméraji ɗin. Donc o inni Hasanul Basri inni miɗo andi kala kami woni ɓay Allah no renini mi hersa yeddugol mo. O inni kadi miɗo andi mayde nden no habbilan
donc miɗo préparude njooɓa ko mi yoɓoto fi o voyage mo mi wallini voyage mo mara retour ko ale tun retour ala ko ɗum waɗi qala hakimum min alhukamai inna afdala alhalqi man kana fihi 5 hisal gandogo marɗo hakkille inni e nder yimɓe ɓen kelɗuɓe ɓen hakkunde yimɓe ɓen ko marɗo qualité ji 5 haray on no tawa e kelɗuɓe ɓen awalan an yakuna ala ibadati rabbihi muqbila saniyam wa an yakuna naf'uhu lil khalqi jahira thalisam wa an yakuna an-nasu min sharrihi aminin rabi'am wa an yakuna amma fi aidi an-nasi aisan khamisan wa an yakuna lil mauti musta'iddan wo kelɗuɓe ɓen e hakkunde yimɓe ɓen ko marɗo piiji ɗo jowi e makko piiwu ngara nun kun hara ɓernde makko nden no fewti e ko innete kon dewal rewgol Allah hara juulugol no wela mo horugol no kala ko innete dewal hara ɗum himo yiɗi ɗum wona o forceteɗo hara ɗum no wela wonki makko ki go'o ɗiɗi on hara nafa ko nafi kon yimɓe ɗimmoɓe makko ɓen no feeñino e kene fop no seediti wondema kaari no nafi par ce que alamo mara sengo ka wawirta nafirde communauté ma siɗa faala geɓe ɗen Allah sendu woɓɓe o okka ɓe ɗum ɗo woɓɓe o okka ɓe ɗum ɗo woɓɓe okka kala no okka piyum siɗa faala wonde nafuɗo ka musidal ma aɗa wawi nafude yes donc ɓenni qualité ɗiɗa ɓon hara nafa ko nafuɗa kon yimɓe ma ɓen no feeñi tati on hara kadi yimɓe ɓen hula bone ma o hara yimɓe ɓen maƴa bone ma o nayi on hara kadi yimɓe ɓen ko ɓe jeyi kon haajuma ala e mum haajuma ko woni e koye kon Allah arsiku ma kon hara darata ko yimɓe ɓe jeyi kon jowi on hara kadi hiɗa prépari fi mayde kono goɗɗo préparorta fi mayde ko piiji ɗiɗi ko fi'ilul awamir wajtinabun nawahi waɗa ko Allah yamir ma kon tertoɗa ko Allah haɗma kon ɗum holli hen ko hiɗa woni pré nde ajara kon kam ma o hiɗa woni reedi par ce que hiɗa suɓude ko wonɗa wadde kon o non aduna trompayɗo yimɓe ɓen par ce que ko kala ko yiɗa goɗɗo no ukki e probléme ko affaire aduna woni mo wadde ɗum ko ɗum waɗi si luggumani ni ɓiɗo makko on aduna ko maayo ndaare ɗo noon ko on ɗum Allah wi aduna ka Qur'an qala ta'ala innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nasu wal an'am hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa janna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam takhna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Aya on Allah ulama tafsir ɓe ni ɗo ɗen ayi Allah nandintini aduna e ndiyam o inni ngurdan aduna no wayi wa ndiyam saƴayɗan ɗan iwaka kammu si ɗan saaƴi puɗi ɗin fuɗa hecciɗa labe kam innata ɗon e ɗum no laba wona tun ale nelal iwra kadi ka makko ɗum ya yoori muncitike a sikka ya hande ɗum fuɗano ɗon hecciɗi ko hon ɗum woni ɗum eyno ko woni ko wa qala al hukama'u shabbaha Allahu ta'ala ad-dunya bil ma'i li arba'in Allah yetike en wonde ma ngurdan aduna no wayi wa ndiyam piiji nayi ko ɗum waɗi si Allah inni aduna no wayi wa ndiyam ko sabu piiji nayi ndiyam no wondi e piiji nayi aduna kadi no wondi e ɗin ko ɗum waɗi si Allah inni aduna no wayi wa ndiyam joni piiwum ara nun kun li anna al ma'a yajri wala yastaqirru fi mawdi'in wahidin wa kadhalika ad-dunya la yabqa ala hali wahid enen ɗo fof eɗen andi ndiyam koko ilata darota ko nokku goto aduna kadi ko noon aduna wata wonde alhaali goto tun kayiɗa woyɗa selli tun change kayiɗa woyɗa nawni tun o
maka yaɗa wo an hiɗa ɓillitugo o kala alhaali mo wonɗa ka aduna ñande go changea. pullo puuta inni mo liddu lutti wo o rammu. si a mayali eña liddanoyte ñande go changement waɗay. aduna ko synonyme de changement. donc Allah inni parce que si on yi ka Qur'an toujours ayay Allah no innama masalu yata ka ma in kala ka Allah wolta fi ndiyen ka Qur'an no aduna no way wa ndiyan. donc piwun aranu gun ko fiyo non Allah inni aduna no way wa ndiyan ko parce que ndiyan reggatano kungoto ko ilata. aduna kadi ko non way. a wata wonde e alhaali goto tun ko kataɗa wo ko kataɗa ñande go a dabbinay. go'o ɗiɗi on ko fiyon kadi Allah innani aduna no wayi wa ndiyam li anna alma'a yadhhab wala yabqa idha aradta akhzahu wa kadhalika ad-dunya man talaba ad-dunya haraba minhu wa man harabahu talabahu. ndiyam simi on yiɗa ndiyam ɗo simi noddiɗo joni pay kum minni wanciniɗo ndiyam ka newre am o wancini ha ɗumannike ɗo tanke miɗo waɗiri ɗo ni newre ndiyam ɗanno ɗo se woni ɗo ha bimbi. mais si min ni yo mi tamu hay sintere luttata. aduna kadi nangotako a wata tamude aduna ko wakkiliɗa o. on faami nandirɗa noon ɗan ɗo ndiyan si mi waɗi ɗan ka newre si mi waɗi newre ande relax mi fontiɗo ni tan wonay ɗo tanke hiɗen ɗo hiɗan ɗo. mais yo mi inni yo mi tamu si mi inni mi tamay ɗan fof ɗan yaayi. awa aduna tanke hiɗa hoyniti ɗa waɗi doy probléme mo ala mais ñande faalaɗa fof a perday fof. tati on ko fiyon non Allah innani aduna eno waywa ndiyam li anna alma'a la yastati'u ahadun an yadkhula fihi wala yabtalla wa kadhalika ad-dunya la yaslamu ahadun min fitaniha wa afatiha. ndiyam hay goto wawata ukkade e ndiyam o ronka ɓuɓude ko noon kadi aduna hay goto arata e o teren inneteɗo aduna o ronka hebde probléme ko si janɗay ma si fanɗay mais be heɓa probléme. nayi on ko fiyon ɗum Allah innani aduna no wayi wa ndiyam li anna alma'a idha kana bi qadarin kana nafi'an munbitan wa idha jawaza almiqdara kana darran muhlikan wa kadhalika ad-dunya alkafafu minha yanfa'u wa fuduluha yadur. ndiyam si ari beru haaju enen ɗo fof eɗen andi koyo gese ɗen fuɗu moƴƴa ko awa ko moƴƴa probléme wala yimɓe ɓen nafitora mais si ɗan ari ɗan feƴƴintini keerol gese ɗen bona yimɓe yoolo cuuɗi yana aduna kadi ko noon kala ko utilisete ka aduna sa utilisi beru ko hato jinɗa kon e mum probléme o ala mais si a feƴƴintini keerol ko hala kuye hay ñiiri e maafe si a ñaami ha ɗo gayaɗa waraɗa haari ha ɗo ko probléme moƴƴana cellal ma ngal. ɗum ɗo kala ko annduɗa goɗɗo no wawi utilisude ka aduna ɗo ko Allah tagi addi kon ɗo ko fima an taga ɗon koko mais ko ya waɗu beru haaju si a feƴƴintini keerol ko probléme ko hala ko yaw ko ni aduna ko fiiɗi ɗo piiji nayi waɗi si Allah inni aduna no wayi wa ndiyam aranun ɗum ko par ce que ndiyam darota ko nokku ngotu koko ilata awa aduna kadi a wata wonde alhaali goto ko kataɗa o changea. ɗiɗi on ko par ce que ndiyam sa inni ya nanguɗan ɗan fof ɗan yahay aduna kadi sa inni a nangay a perday fof. tati on ko par ce que ndiyam hay siko e fosewol ndiyam sa inni a tippoto e nder fose ngol kala ka ukkiɗa e ndiyam a ɓuuɓay awa arɗo aduna wo heɓa e probléme. nayi on ko par ce que ndiyam si tawi ko beru haaju no moƴƴani gese ɗen e ko awa ko kono si feƴƴiti keerol bonnay aduna kadi ko noon kala ko ƴettuɗa beru ko hato jinɗa kon e mum probléme wala mais si feƴƴiti keerol ko probléme. joni hiɗen fermirde yewtere men nden piiji tati wonɗi ɗin nene e baaba boneji ɗin fof ko innete kon usulul khataya. nene e baaba lasili piiji bonɗi ɗi kala ka yiɗa yimɓe ɗiɗo no piira hay saka circulation ɗo
yimɓe yennidiri ma piri ko gotunge ɗiɗo, hay peyi si ataki peyi ko gotunge ɗiɗo wattaneyake. sikoye fami kadi natuɗa tawɗa siko rewɓe woni abo siko ɓiɓɓe ɓen, kala ka gere waɗi ko goɗɗo e ɗiɗo tati. Pewu ngara non kum alhasad, ngañanendi. ɗiɗi on wal hirs, ndereru wonki. tati on alkibru, mawnintinare. a yiyata yimɓe no haɗi harana goɗɗo e ɗiɗo tati wawa wonde. faman wuqiya min hadhihi salasa, kala mo Allah dandi bone ɗiɗo tati, fagad wuqiya sharru kulluhu, Allah dandima boneji ɗin fof. ko honɗum ukki iblisa e probléme nama mawnintinare, ana khayru minhu, oyni miɗo wiri ingol miɗo ɓuri kaari. ok, adama Allah innimo an e ɓeygu ma aljanna on fof kala koye ɗo ñaame wala tagraba hadi, mais taw mbaɗo ngal ɗo leggal de ɓe ñaami ngal, o inni awa joni yalte na ndereru wonki. ɓe naadima e chambre piiji temedere no toon, ɓe ni 99 fof ñaamu, mais kun ɗo tamim sa memi kun ko ndereru wonki. joni noon e hino ɗo ɗen reere ɗugol ngol, kon ɗum Allah inni ka hadis qudsi, o inni yabna adam idha radita bima qasamtuhu laka arahatu qalbaka wa badanaka wa kunta indi mahmuda wa in lam tarda bima qasamtuhu laka fa bi izzati wa jalali la usallitanna alayka ad-dunya tarkudu fiha rakdal wuhushi fil barriya summa la yakunu laka illa ma qad qasamtuhu laka wa kunta indi mazmuma. Yabna adam khalaqtuka lil ibada fala tal'ab wa damintu laka rizqaka fala tat'ab. ɗum ɗo ko hadis qudsi. Allah inni an tagaɗo on, si a weltori yeɗu geɓal ko mi yeɗuma kon, mi weltinay ɓernde ma nde, mi fowtinane ɓandu ma ndum, wona kadi mo mi yiɗi. go'o o inni me si a weltorali yeru geɓal ko mi yeɗuma kon, mi wondiri teddungal angal e mangu angun, la usallitanna alayka duniya, mi cuunay aduna on e maɗa. ɗo ɗen gandiɗo ɓe ɓen ini ko fenno haɗi Allah inna mi cuunay fintori e ma mi cuuna piyori ma buutori, ɗum ɗon le fof no hulɓini ka, mais o inni mi cuunay aduna on e ma. fi hon ɗum iɗon andi wal asri innal insana la fi khusr, ko inete asr e arabe ɗandi ji, si a moƴƴinay ji ko ma hama lemu no ere nden ha noon ji on yalta. aduna koko hamata tagaɗo tan on, ko ɗum koko hamata goɗɗo, ala ko wawi ibnu adama wa aduna. si aduna regili goɗɗo, si a yi'imo a tawa e ɓurɗo mo nangodiri e makko. donc ko ɗum waɗi si Allah inni la usallitanna alayka duniya, si a jaɓali weltorgol geɓal ngal mi yeɗuma ngal, mi cuuna e aduna on e ma. joni noon si o cuuni aduna e ma, o waddidiri on e hino alhaali ma on, tarkudu fiha rakdal wuhushi fil barriya, dogiraka aduna wano kulle ɗen dogirta noon ka burure, kayaɗa waraɗa doga. summa la yakunu laka illa ma qad qasamtuhu laka wa kunta indi mazmuma. e kadi hoore ko doguɗa kon fop a memata sina yeru geɓal ko mi yeɗunoma ko. donc o hasad e hirs ko ya tampin tun hoore ma, par ce que fi ɓe inni wo rizqullahi la ya'ti bi hirsi haris, na ndereru ko rereɗuɗa kon waɗata arsike on ara, wala yarudduhu kurhu karihin, fi kadi goɗɗo no a ñamma ɗum haɗata arsike ma on hewte, ko ɗuynete arsike, ndereru waɗata o ara. fi kadi kaari no a ñamma ko contre ma haɗata ɗum kadi haɗata hendoɗa. donc ko innete kon gañanendi alhasad e hirs, ndereru wonke el kibru, mawnintinare, ko ɗiɗo woni nawnaji ko winte kon al amradu qalbiya, nawnaje araka ka ɓernde ɗe woni. hiɗo gandi Luqmanul Hakim hari ko jiyaɗo, patron makko ñande goo innimo, o innimo Luqman,
izbahali satan summa atini bi atyabi mudkhataini minha. Fadhabaha syatan wa ata bil qalbi wal lisan. Patron makko ini mo ari yahi hirsanami da dammol e ɗi dammiyam addanami tere ɗiɗi ɓurɗe moƴƴude ɗen e tagaɗo. Lukman yahi hirsi dammol addi ɗengal ngal e ɓernde nden. Patron makko inni ok, o habbi kadi duuɓi ɓuyi. O inni mo Lukman ari idbahali satan thumma atini bi akhbasi mudkhataini minha. Yahi hirsanami da dammol adda tere ɗiɗi ɓurɗe ɗen bonde e ibnu adama. Fadhabaha shatan wa ata bil qalbi wal lisan. O yahi o hirsi dammol waddi kadi ɓernde nden e ɗengal ngal. Patron makko inni ene a anditi ñande goo mi innino ya hirsu dammol addanami tere ɗiɗi ɓurayɗe ɗen moƴƴinde ibnu adama. O inni miɗo anditi o ko no wadnoɗa? O inni ɓernde nden e ɗengal ngal. O inni ok. O inni hande kadi min ni ya hirsu dammol addanami tere ɗiɗi ɓurayɗe ɗen bonnude fi ibnu adama ko no wadda? O inni ɗengal ngal. O inni ok, justifie o explique anan wonno ɗum woniri. Ko nden ñande ɓe puɗɗi ande Lukman no mari hakkille. Lukman inni ma fil jasadi mudkhataini atyabu minhuma idha taba wala akhbasu minhuma idha khabusa. O inni ko innete kon tagaɗo ɓandu makko ndun fof ala tere ɗiɗi moƴƴinayɗe fi makko si tawi ɗe moƴƴi wano ɗe ɗiɗi. Ɓernde nden e ɗengal ngal ko miijoto kon annuyeji ɗin e ko wolata. O inni ala kadi e ɓandu tagaɗo ko bonnata fi makko pece si tawi ɗe boni wano ɗe tere ɗiɗi kadi. Par ce que ndaare ɗo kala ko yiɗa ka aduna ɗo sa udditi gite maɗen, kala ko yiɗa ka aduna ɗo koye miijo iwi. Nde juuɗirde nde on ɗen ɗo e mum origine mayre on ko miijo. Ingénieur jo on architecte jo on o jooɗi o miijiti plan o dessiné kaydi. Maintenant maçon ɓe ɓen ara fixa birkije ɗen. O cellulaire ɗo ko miijo, kala o montre ɗo ko miijo, o micro mum je kala invention ko gandiɗo ɓe ɓen inventi origine mum on ko miijo. On famine? Ok, miijoji ma ɗin annuyeji ɗin ko ɗum waɗi nelaɗo ma innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Kala ko anniyiɗa ko ɗum waɗata. Ko ɗum waɗi ɗa duwa wattande hakkille ko miijotoɗa kon, par ce que Allah no eltitere ɗen yoɗe waɗu ko ɓernde nde miijoto kon, et puis hara de façon automatique hara e anda. Enen ɗo fof ayi ay goɗɗo no ɓe inna he goɗɗo e miijo ko moƴƴinani andi haade miɗo miiji ɗum ɗa tun woniri noon. Ayi ay ɗo yiɗa miijo wallugol goɗɗo tun laawol ngol newo wallama. Kala ko waɗata ko si a wattani haqqil ma satan haqqil, mais golle ma ɗe ko konɗa wadde fof origine on kon toni iwde kaka annuyeji ga kaka ɓernde. Donc Lukman inni ala e tagaɗo tere ɗiɗi si tawi ɗe moƴƴi ko moƴƴinta fi makko wa ɓernde nden e hunduko. Joni a miijike ko moƴƴi, a wowli ko moƴƴi, fima moƴƴi. A miijike kadi ko boni, a wowli ko boni, fima boni. Alors hadis qudsi kadi ko oɗo noon wonɗen fermirde si Allah jaɓi. Par ce que ndaare ɗo annabaɓe ɓe fof mission maɓɓe on ko goto. A résumé ka raɓɓinɗingol ko argol yeeto yimɓe ɓen geru créa relation moƴƴo hakkunde ma e Allah. Lanni ko lutti kon fof ko détail ji juutuɗi, mais ka aduna ɗo si an e Allah on weldi kono noon weldirton ko ya moƴƴu. A wata bonde weldon, mais si a moƴƴi on weldi. On famine? Si an e Allah noon on weldi haray lanni. Haray lanni. O inni yabna Adam utlubni tajiduni fa in wajadtani wajadta kulla shay'in wa in futtuka fataka kullu shay'in wa ana khairul laka min kulli shay. O inni ibnu Adama ɗaɓɓan min Allah a heɓaylan. Sa heɓilan a heɓi piiji ɗin fof, sa faɗilan a faɗi piiji ɗin fof. Imam Shafi'i o inni almahajujuna arba'a, marɓe chance ɓen ka aduna ko nayo. Awalan man taraka dunya qabla an tatrukahu, saniyan man barra walidayhi qabla an yufarigahu, thalisan man anara qabrahu qabla an yaskunahu, rabi'an man arda khaligahu qabla an yalqahu. Arano on
ko tertiɗo aduna ko adi aduna tertagol mo on no mari chance hare. Footballeur ɓe professionnel ɓe ɓen fof si ɓe mari conseiller ɓe moƴƴuɓe ɓe innayo ɓe accitu ballon on ado ballon on accitude ɓe ka ok awa aduna ko ya terto mo ado o tertade ma ɗon arayɗa mari chance. Ɗiɗaɓo on ko moƴƴiɗo e nene mum e ben mum ko adiɓe sertude on kadi no mari chance par ce que ñande goo Allah e annabi Moussa no yewtude annabi Moussa ni Allah waajolan Allah inni mo birra ummaka moƴƴo e nene ma o inni ɓeydanan waajungo Allah inni mo birra ummaka laabi jeenayi Allah inni mo ya Moussa man barra walidayhi kala moƴƴiɗo e nene mum e ben mum akun lahu fi dunya waliya min Allah mi wona e jaatigi makko ka aduna wa fil qabri mu'nisan so maayi o wattinama mi itta mo wula ka gaburu mi jaɓata o wulɗe ɗon e dargal ngal darade wa ala sirati dalilan simo lumbude sirate mi lumbina mo andata no lumbiri wa fil mahshari mu'inan si o dari ke yeso an ka ñawore min tigi mi wallitomo ka ñawore. Donc margol chance ɗiɗaɓo on e marɓe chance ɓen ka aduna ɗo man barra walidayhi qabla an yufariga ko on moƴƴiɗo e nene mum e ben mum ko adiɓe feƴƴinde hiɗeɗa mari chance. Tati on man anara qabrahu qabla an yaskunahu ko jalbinɗo qaburu mum ɗum ko adi o hoɗoyde ton. Enen ɗo fof kala darnuɗo suudu ha lanni haysi ko appartement luuɗa a wiccota ko tun ara hotta non a naaday courant asa forage karula adda tapiji soda jullef en cuir joƴƴina a labina yaala be noon si hotta awa ɗaburu ma ndum ko adiɓe naɓudema ton si tawi ɗa mari chance a geray courant hara électricité no ton kono noon électricité on ton ɗon naaɓe ka EDG hiidoyta e mum no woodi no ton jalbinirte ton ko golle moƴƴe janngugol qur'an on fa ko ɗum jalbinta gabru ma ɗum adu a hoɗoyde ton. Nayi on ko on weltinɗo joomi muɗum ko adi o daragol yeeso joomi makko ka ñawoore par ce que ñande goo Saydna Aliya o ƴettuno yimɓe ɓen ɓe ari ka berɗe hari mo faalaɓe jannude hakkunde aduna e lahara o inni yimɓe ɓen yoɓe ari ɓe ɗowtamo ka berɗe ɓay ɓe ari o inni assalamu aleykum ya ahlal qubur akhbiruna ankum nukhbirukum anna o inni mi hiwrike on onon ɗi fureji ɓe wattinaɓe ka berɗe ɗo humpitelan ko honɗum tawɗon lahara mi humpita on ko honɗum min waɗi ɓaawo mon ɓay min addi on min wattini on ɗo min hoti ka cuuɗi o deƴƴiti seeɗa o inni fa amma al khabaru min qibalina fal amwalu bussimat wan nisa'u tazawwajna wal masakinu qad sakanaha qaumun khairukum o inni ok joni min miɗo yeetade on miɗo informude on ko honɗum feƴƴi ɓaawo mon ɓay min wattini on ka berɗe ɗo min hoti ka suudu o inni ko piiji tati o inni piiwum aranum kum fal amwalu bussimat jawle ko accuno ɗon kon sendama min sendani ɓiɓɓe mon ɓe ɗiɗi on wan nisa'u tazawwajna ɓe nguuli mon ɗin worɓe goo jombiɓe tati on wal masakinu qad sakanaha qaumun khairukum cuuɗi ko darnuno ɗon kon woɓɓe goo o kipike e majji kala maayuɗo ko ɗiɗo tati feƴƴata ko lutti kon ko détail woy cewkoy tun kono grande ligne ji ɗin ko ɗiɗo summa sakata qalilan fa qala law istata'u la qalu lam nara zadan khayran min attaqwa o deƴƴiti seeɗa o inni si ɓe no wawuno jaabagol lan ɗi fureji wattinaɗi ɗo ko piw gotum pet ɓe jaabatono lam wondema kamɓe kadi on ɗum ɓe découvri lahar ko jaka ala ko woni important wa yoɓagol kulol Allah ala kanko ali tigi ñande goo fewndo wonno amirul mu'minin goɗɗo goo sooduno suudu e jungo goɗɗo tawi mo weltori fi suudu ndon ha o ari o inni ali lagad istaraytu daran wa uridu an taktuba li aqda shira'i bi yadayk falamma nazara ilayhi amirul mu'minin wa ra'a fi wajhihi anna hubba dunya hajabathu an nurillah
wa arada an yuallimahu darsan yuzakkiruhu anil akhirah akhadha al-qalama wa kataba bismillahir rahmanir rahim laqad istara mayyitun min mayyitin dara tagaw fi ardil muznibin wa ala sikakil khafilin lahu arba'atu hudud al-haddul awwal yantahi ila al-maut wal haddus sani yantahi ila al-qabr wal haddu salis yantahi ila al-ba's wal haddu rabi'u yantahi imma ila al-jannah wa imma ila an-nar hadza masirul asya'i fid dunya. Bay o ya ari sayna ali andari o tay o no weltorindi suudu ha feƴƴiti woni he eske ndu yejjintinta o fi gaburu makko ndum parce que o inni amirul mu'minin ko an woni chef car ko an woni lamɗo on wona goɗɗo go windantalan attestation de vente on ko an tigi windata tellement ko wetori ali non joni inni probléme ala mi windante kaydi ko seedi to toyɗa soodi suudu e jungo o parce que ali falaka yo ndu suudu yejjintimmo gaburu makko ndum o inni ok o ƴetti karambol joni mo windude iɗa andi si a soodi goɗɗum feyiji ɗin ka anna fo si goɗɗo no windandema si ɓe windude kaydi wonde ɗa soodi kunsel lerunge jungo goɗɗo ɓe waɗa description total ɓe décrivay kum kaari soodi hunde kaari waɗirde ni e jungo kaari o ɓawi ƴetti karambol ngol o inni bismillahi rahmani rahim o inni laqad istara mayyitum min mayyitin dara o inni maayowo soodi galle e jungo maayowo tagaw fi ardil muznibin wa ala sikakil khafilin o inni ɗen galle no dari e leydi ka yimɓe waɗa ɓe junubaji welsindiɓe fi laara woni yimɓe welsindi ha fi laara andi mo wolde hay kade dari ɗon o inni lahu arba'atu hudud galle ɗen no mari coɓɓuli nayi wano ngal tabal ɗo katkari o inni soɓɓundu aranduru ndun ko firi ko ñande goo ko neɓuɗa e nder ɗe galle ñande goo a maayi ɗoɓɓundu ɗiɗaɓuru ndun ko firi ko si a maayi ɓe asay ngay ka faaɗuka ko innete gaburu ɓe wattine ɗon soɓɓundu tataɓuru ndun ko firi ko wonnema a immintinte landiteɗa konguɗi e kuuɗe soɓɓundu nayaɓuru ndun ko firi ko si ñawore nder lanni destination ji ɗin ko ɗiɗi ko goo a yaari yiite ma a yaari aljanna o inni ko ɗum ɗo woni alhaali piiji ɗin kaaduna o wallini karamo ko kala ko heɓuɗa ka anna ɗo ko ni'ima innete ni'ima on noon wola tanjour ila ni'ima wa tansal mun'im aduwaka ndarude nema on yejjita neminɗo on sina ɗum mo wawi jaɓitude ka piiji kala ko heɓuɗa ka anna ɗo ko nema innete no moƴƴi probléme o ala harma yo taw tun kono dagori ɗaɓɓirɗa mais wota ɗum yejjintine neminɗoma on ko ɗum noon probléme o wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya haray kala faalaɓe hendaade ɗiɗo bayanaji ɗiɗo hutubaji e ɗiɗo question réponse ɗi no timmiri eno organisori en wiyay ɓe yoɓe télécharge application Duuɗe Dina TV on e application docteur Mouhamadou Wuri Bari on ka Play Store e ka App Store si ɓe ari ka Play Store ɓe winda ko koye tan hiɗen winda yeeso maɓɓe ɗo si ɓe windi ɗum ɗo duuɗe ni tum ɓe ɗaɓɓita si ɓe ɗaɓɓiti yaltirane ɓe ni heno Duuɗe Dina TV on heno application docteur on ɓe kilika o application ɗo ɓe ñoƴƴa ko kulloy koye sappoto ɗo ɓe waɗani ɓe télécharge am si ɓe télécharge o ɗo ɓe wawi ñoƴƴugol ko yirtorte o ɓe yirtito kadi ay waɗanima télécharge are ɓe kilika o ɗo ɓe télécharge o ɗo kadi si ɓe télécharge o ɗo kadi haray gasi ɗi fof ɗi woni ka téléphone maɓɓe haray ko ni woni ko guerɗo ɓe garay fof woni ka Play Store windiren ni waɗen ɗaɓɓiten sen ɗaɓɓiti heno application ɗi ɗiɗi kala ɗo on sayi e télécharge on ɗon on télécharge mo kono wawton golletirgol mo on ñoƴƴe e makko so ñoƴƴi e makko e yaltireni so yaltirini kono watton koyen pusir ni on say son falama heɗade ɗo ko innene ley gaño e to nayi fuɗi ɗo kala deftere are photo mere kañ waɗa ɗum ko ñoƴƴe inɗe ɗen ley ko ɗo on sawi ɗo ina uddiji ɗin on falama heɗade koyen gila ko ɗo ɗum kay se feƴƴi ɗon kadi question réponse ko yeten kon falte ɗen ko foppuno ɗo kadi no sendita ina waɗa ɗo hijab restaurant banque
hôtel, copinage, layya, fi suumaye 95% question ji ɗi faltoɗen hin so mari o tawa réponse majji hino wodaga haray meɗe encourage on yo wakkilano application ga o ɓeyde ko nafoore inchallah. haray kala faalaɓe hendade ɗiɗo bayanaji e ɗiɗo hutubaji e ɗiɗo question réponse ji no timmiri eno organisori en wiyeɓe yoɓe télécharge application Duuɗe Dina TV o e application docteur Mouhamadou Wori ka Play Store e ka App Store. si ɓe ari ka Play Store ɓe winda ko koyeten hiɗen winda yeeso maɓɓe ɗo. si ɓe windi ɗum ɗo duuɗe ni tum ɓe ɗaɓɓita. si ɓe ɗaɓɓiti yaltirane ɓe ni heno Duuɗe Dina TV on heno application docteur on ɓe kilika yo application ɗo ɓe ñoƴƴa ko kolloy koye sappoto ɗo ɓe waɗa ni ɓe télécharge am. si ɓe télécharge o ɗo ɓe wawi ñoƴƴugol ko yiltorte ɗo ɓe yiltiɗo kadi ɓe waɗani no télécharge are ɓe kilika yo ɗo ɓe télécharge o ɗo kadi. si ɓe télécharge o ɗo kadi haray gasi ɗi fof ɗi woni ka téléphone maɓɓe haray ko ni woni ko guerdo ton ɓe garay tu woni ka Play Store windiren ni waɗen ɗaɓɓiten se ɗaɓɓiti heno application ji ɗiɗi kala ɗo on sayi e télécharge on ɗi on noon télécharge mo kono waton bolotolgol mo on ñoƴƴe e makko so ñoƴƴi e makko e yaltire ni so yaltiri ni kono waɗɗon koyen puusir ni on sayi son falama heɗade ɗo ko innene nde gañƴe to nayi photo ɗi ɗo kala deftere are photo mere gañoɗa ɗum kon ñoƴƴe inɗe ɗen ley ɗo on sawi ɗo tino audio ji ɗin son falama heɗade koyen kilɗi ɗo وإن كنتم جنبا فطهروا. si feƴƴi ɗon kadi question réponse ko yeten ko falten en ko foppuno ɗo kadi no sendita ina waɗa ɗo hijab restaurant banque hôtel copinage layya fi suumaye 95% question ji ɗi faltoɗen ɗin so gari o tawa réponse majji hino wodaga haray meɗe encourage on yo wakkilaro ko application ga o ɓeyde ko nafoore inchallah. haray kala faalaɓe hendade ɗiɗo bayanaji e ɗiɗo hutubaji e ɗiɗo question réponse ji no timmiri eno organisori en wiyeɓe yoɓe télécharge application Duuɗe Dina TV on e application docteur Mouhamadou Bari on ka Play Store e ka App Store. si ɓe ari ka Play Store ɓe winda ko koyeten hiɗen winda yeeso maɓɓe ɗo. si ɓe windi ɗum ɗo duuɗe ni tum ɓe ɗaɓɓita. si ɓe ɗaɓɓiti yaltirane ɓe ni heno Duuɗe Dina TV on heno application docteur on ɓe kilika yo application ɗo ɓe ñoƴƴa ko kolloy koye sappoto ɗo ɓe waɗa ni ɓe télécharge am. si ɓe télécharge o ɗo ɓe wawi ñoƴƴugol ko yiltorte ɗo ɓe yiltiɗo kadi ɓe waɗani no télécharge are ɓe kilika yo ɗo ɓe télécharge o ɗo kadi. si ɓe télécharge o ɗo kadi haray gasi ɗi fof ɗi woni ka téléphone maɓɓe haray ko ni woni ko guerdo ton ɓe garay tu woni ka Play Store windiren ni Allah kamɓe ceernoɓe men ɓen yo Allah yewtitinoɓe hoore jam moƴƴe ɓelnaɓe gantaka on waɓe joginkinde jama o. ay communauté men wonɓe toon men fof en hakkiliɓe enen wo gaaro togo par ce que ɓiiri ñande go enen wonɓe kaaɓe nanay wonɓe hayɗaɓe men toɓe nana enen ga wonɓe men woni ko faati. are ko on ɗum marɗen ko wiyen ɓe e weltanike allahu lanɗo on e weltanike mawɓe men ɓen ko tawi toon ɓeeɗo ko e leñol men ngol woni ko jeeya en torki Allah yalla ɓeydan en martabaji ɗin e weltanike oustage Abdallah par ce que ko kamɓe woni nene e baaba addugol ɓeɗo hiɓe mari jaka siɓɓe men ɗo takko men ɗo kono noon ko senagol maɓɓe ka oustage Abdallah ɗo nooti ɓe notandu maɓɓe num ɓe noddi ɓe ko ɓe nodda kon ɓe nooti andini en e jaka ko siɓɓe men ɓe andunoɗe law torki Allah yallahu lan ɗon okku en baraji enen ko moftodirɗen ɗo kon jentiɗen maku maɓɓe on Allah dandu en kambaji koni ko yeston Allahumma salli ala sayyidina hala joni oustage Raja no duwanade jama on e inde imamu ɓen fof kala almamijo wonɗo nder ɗo ma talibajo hay almamiɓe men enen wonɓe ɗo ɓen haray ko ɗum Alhaji Mamadou Bobo e Alhaji Mamadou so Alhaji Mamadou haray ko teddugal mum Allahumma salli ala sayyidina wa sallim. mawɓe jogii konngol sakkitorol ngol haray si ɓe duyike en juulay woni haray tongiten jama on haray ɗi darsuji ɓe karamokoɓe ɗi makuji ɗi yewtereji ɓe mari sukaɓe hannde technicien ɓe ɓe andanda hoorema Allah no évolue Allah no ɓeydani ɓe faamu e bange technologie on hiɓe dari hiɓe wallitade fi no darsuji karamokoɓe ɓen sakito alamiyen mondialement hiɗon andi on yiyay darsu karamokojo no fiina darsu ka meɗen Konakri ɗo walla ka dow wuuri hara ko kanko e talibaɓe 10 pet jooɗi
walla ɓe nogayo nde mo gayna fiinude ɗon darsu on hara ko toppiti ko jokkiti darsu on kon ko guluje yimɓe. eɗon andi en jangiɗo deftere almabadi ul mufida, deftere aqida ndeya, wallahi ko gaynuɗen nde ɗo min suka wonɗo brésil noddilan o wi oustaz abdallah ko honde tuma heɓoton tan miɗo faala dartude deftere nden almabadi ul mufida, sabu min awwali dars gila ka darsu arano ha ka sakkitoro tawi duɗe dina tv no feƴƴinde mo e lawol kisal. suka on noddira o wimo faalande dartude, mi hersimo ha mi jonnimo tan fewndo mi ɓitti. yumman no jogii rendez-vous ji ka laptane komi woni naɓoɓe on, affaire wure on no fatira ko yaltante ɗum, kono tawi be mi joganomo tan mi tawi oɗo mi hersimo, mi jooɗi o dartinede fof e mayre, mi ɗuɗari komi faljitimo e mayre. heɗen jangude ɗo nde deftere salatul muslim, wallahi worɓe rewɓe wonɓe amérique e europe hino dartude nde, hiɗen finade ɗo enen tawa dartugol ngol no satti han, wonɓe ka yaasi wonɓe suivude abral wasail en travers réseaux sociaux ji ɗin hino noddude lam min darta e juuɗe an, satta ha mi hulana ɓe buuɗi ɗin si tawi woni direct, min nawa mahin ka whatsapp darton ton ɓe darta ka whatsapp ma ka telegram, ɗum ɗo mali un fi jawwali al mahmul hada no heewi nder ɗo tef. ɗum ɗo ko holli wonde ko yen yettu allah nemaji ɗin e gollitiren ɗi. haray ɓe sukaɓe ɗo alhasan pullo wuro oɗo suka ko jibinande mamum télico wonɗo jangude france paris o woni mo jangude ton ko technicien joka page meɗen duɗe dina tv e page ji buy wano page ogirde malal lawol malal ngal lawol dina kan e ko waywa muɗum ko kamɓe jogui ɗin ɗeri saïd jangu dina andu dina kan e mahin kan gesa e ko waywa muɗum koye juuɗe ɓe ɗi page ji woni kamɓe on ɗi gerde e darsuji docteur mouhamadou wuri bari en ɗin e fatwaji maɓɓe ɗin e karamakoɓe mawɓe fou hiɓe jogiiɗi fo hiɓe sakitande aduna on. oustaz en ɗo imam baba galle en ɗo khutbaji maɓɓe ɗin e ɗi darsuji ɗi yiyoton ka weeyo ndaaro nafitorom tañƴini ɗo se wi'i ɗo yiwɓe ɓeɗo ɓen fou ma andunoɓe ɓen fo aɗo yiide ɓeɗo toon no juuɗen ta juuɗi nden fof fayda yiiɓe o gelike. donc haray ko ɓe sukaɓe kanko alassane pullo wuro e mo ɗo cheikh ibrahim marela oɗo ko talibajo docteur mouhamadou wuri bari en jogiiɗo tuggor nu sako ko kanko lukkitimo. ɓenno ɗo ko kamɓe jogii ɗi e alaji wallitorɗi. haray en hewtinayi goɗɗo e maɓɓe micro on ɓe yewta en ɗo fii duɗe dina tv no udditani en kadi moƴƴere goo kadi ka nemaji fii kala faalaɗo hendade darsu karamokojo e karamokoɓe diina ɓen lagine ɗo haray mo be ɓe udditanimo site ka tata sa windi inde makko nden a naati nder ton ko fiinata kon e ko yewta kon fof ko ɓe hendoto kon haray no nder ton a udditay tun ndaara o gelike. haray ɓe naɓi en kadi on ɗo hara kande kadi na jillidirgol ɓay si karamokojo waɗi darsu sukaɓe goo yiɗuɓe ha no ƴettude bugo ka tiktok heɗon andi noon tiktok ɗon ko tok e tik tigi woni ɗon naɓaɗo ɗo wo o tok tikinnoto ɗon andi ɓay o jillodiray iya jiiɗirawo no feƴƴa ɓe ɓanna mo amowo feƴƴa ɓe ɓanna bayana on tini. donc joni noon haray ɓeɗo fi sennidirangol en ɗum ta karamokoɓe fof no woodi ka ɓe darete ka yiyata ɗum ɗa ko duwa ka yiyede ɗon kon ɓe yitani en nden feere ɗon haray ɓe ɓanginanayi en ɓawo ɗum oustaz radia en hetta micro on kamɓe jogui konngol sakkitorol ngol no imam on makiri nin. en weltiki kan hattirde welo welo en nani ko chef secteur on maki kon ɗen tori ɓe ñande ɓe hewti lagine ɗo wo yoɓe andu julidde maɓɓe nde ɗo hino ɗo. haray programme mo ɓe jonni wo ɓe tawa ɗen habbiɓe o suka meɗen oumar ɗo ko denɗirawo maɓɓe ko ɓe denɗirɓe e ko kanko kadi woni ko dogi yuɓɓidiri ɗo ha hewtugol maɓɓe ngol ɗo wano hankin fewdo joɗɗen ɗo eɗen habbiɓe tawi kanko mo Carrefour George ka tumbere embouteillage mo habbiɓe kono ɓay ko ande Allah muuyi ɓe wi ɗum ɗo no waywa ñamande ñande yettuɗa wo ɓuuri welde ka aywa Allah jarama. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ara on yafoto ko min humpita tawon ɗo ko Cheikh Abdallah makko no duɗe dina tv. haray joni hiɓe jogiti application tawowo ko herorɗo ɓe kamɓe. haray noon ko musidɓe jogui ɓen téléphone ji android fof tawo haranaɓe iphone ɓen de
si ɓe yahi ka Play Store ɓe waɗi tun duɗe, si ɓe waɗi duɗe ɓe yahi application ji ɗin application Docteur Mouhamadou Wuri Bari on e application duɗe Dina TV on. Haray noon application duɗe Dina TV on hino mooɓi makuji karmakoɓe hewɓe ka meɗen lagine ɗo taho. Haray si ɓen tigi tippinimo no welan ɓe fi ha gollitirgol wono Cheikh Abdallah Makir ɗon ni, si ɓen tigi naati ton ko ɓe wawata yi'ugol wo ko makuji kamɓe karmakoɓe. Wana noon kadi ko audio ji woni ko waɗa ton, wona vidéo ji wonande ene wonci ɓe lagine ɗo buyi emen ko woni wullitade ko fi connexion. Ko wan noon Docteur Mouhamadou Wuri Bari darsuji maɓɓe ɗin kamɓe kadi mo tippini application maɓɓe on o waway hendade ko wana noon kadi fatawaji ko ɓe woni wadde kon ka saare ɗo on tigi waway hendade ka application ton. En wi application ka Play Store, ka Play Store so on tigi yehi ko windata tun ko duɗe, so hatti ɗon tun o waway yi'ugol duɗe on iɗon geli ko DOI ɓe waɗa DHA ɗum ɗon ɓe waway yi'ugol application ji ɗin oɗa ko logo duɗe Dina TV waɗa, docteur on ko photo maɓɓe en ko waɗa. Hay ko ɗum men fanno on anditun inchallah. si woɓɓe tini karamokoɓe walla sifade jonde ɗo wondude mawɓe meɗen seeɗe diina karamokoɓe e jortaɓe ɓe duwaji mum jorta ɓay koye jortodira jabagol muɗum hara yimɓeɓe no ɗuuɗi andeji sen udditi ɗo dambugal mo ɓe yarinam ɗo tori duwa hunde kaari ɗo mi tañƴini ko ankon tun hebbina e julide nden min ko ankon hebbina e julide nden arayi ko ɗum waɗi haray buy no tori du'a woɓɓe no jibini boboɓe no tori Allah yo Allah okkuɓe gandal ɓe hunjo alqur'an ɓe wona karamokoɓe mawɓe sifa ɓe karamokoɓe meɗen woɓɓe no tori yoɓe torani Allah fi jiidi yo Allah okkuɓe jiidi woɓɓe ko faalaɓe dewle woɓɓe kadi ko golleji mum wurgiti no ɓe wiri nin aduna on andi kamɓe ma kadi en adna ko asru ko asiri no ande asiri koko hamete yawmin yusarun asir mana koko hamete a duniya ma yasurul mar'a ɓenna duniya aduna ko konko andanda hoore ma hamay neɗɗo donc woɓɓe ara e alhaaliji ɗaɓɓere nden no wurgiti no ɗum anni ɗum ɗon fof yoɓe torana en Allah mawɓe buy ko woni en wawata torade Allah woɗo ko Allah yo mawɓe hecciɗu kadi Allah yo nayi ngu wiyoɓe wondu hecciɗuɓe ɗum ɗon e wawata ɗum ɓe wi du'aji nayyi ɗin ɗon ko ɗi puydan Allah ta mi maayu few ma Allah ta maayu ko fiji ndaru Allah yo nayejo wontu kecco ɗum ka kal janna on tini Allah yo puyɗo gayno haaju ɗum wota du'o puyɗo gayno haaju ta du'o o gaynta haaju donc haray inchallah fo ɓe hawtodirana en kadi du'aji yandi barakallahu fikum wa jazakumullahu khayr. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Haray ɗo wawna mbaji wonɗen haray ko en duwani ke ceernoɓe meɗen hoɓɓe iwuɓe awa ka muɗum seeni ka muɗum haray ko bisimilla maɓɓe haray ko yamirɗen ɓe kon koko chef secteur o wi kon ka fi allahu ene laaɗo allahu ko en duwani ke ɓe cellal e balɗe haray ko ɓe wontiri ton yo ɓeydu jogitade jama on ɓe ɓeyda yanñude awa ko ɓe jogii ɗo ɗe yanñante ɗum suka meɗen ɓe wondi ton ɓen ka fi Allah ene laaɗo Allah haray ko bisimilla maɓɓe ko tooli ka leydi meɗen ka e nder Fuuta Jallo on e nder lagine on fof muɗum e nder miside men ten ɗo allahumma salli ala sayyidina Muhammad salli joni du'a waɗane en du'a o no e maaki. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Torki Allah ta'ala sabu yurmene makko nen kanko tun hertori fewnugol yo Allah fewnen tabinen kadi ka peewal. Torki Allah ta'ala no fottirɗen ɗo ni mo kala men tayna mbuuɗi aran ɗo ko heɓugol baraji yalla okku en ɗi. Torki Allah ta'ala ɓeɗo karanko meɗen siɓɓe meɗen nenego meɗen waɗanɓe nde ɗo yewtere yalla waɗu barke maɓɓe kamɓe juuɗaji maɓɓe ɗin reena ɓe danda ɓe bono seytane ko neli mum danda en fof hewdina ɓe kadi hoore jam moƴƴere tabitina e golle ko Allah waɗi ɓe kon e muɗum
haray hande kadi en ɓeydike hande no wayi min ka hakkilan ko min tun no wayi non wani mi asi ko hande fuɗɗinande qur'ana no fire asi kaymi rewande mum fes walillahi sukuru sifa qur'ana ala wona noon ko konngol Allah ɗo ɗen wadde du'a on ala ko juutinen joni noon façon ji du'aji bus landama ɗo wo ɗum fu yomi waɗu kono Allah ma taala no addi ka ɗum fof natata tawa a yangatako koɗin ɗon mone wadde ɗon foppu heɓay mo kala ko landi kon ko ɗon Allah sendata o landoɗa cellal hingal ton landiɗo jawdi hino ton igol satte hino ton sellugol no nawni no ton angal maral heɓugol no ton ko on du'a mone wadde ɗo yo Allah jaɓan en إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد ومحمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا